ngiyayithetha inkosi yakithi ehleli bophakama ungaziwezulu bakhonza abahle basezulwini siyabonga ukuba siphiwe inhlanhla yokuzovuselela ngokwazi ngemndeni yethu ukuthi ayihleli nonyazi ngezizathu lezi ezibalulwa abantwana bakaNkulunkulu njengamanje. Sengathi uNkulunkulu angasipha indlela sezulwini nenhliziyo eyisitshe singavuzi nenhliziyo enamazolo lokukhuluma sithathe siyokuthula emndenini yethu. Amen. Amen. Ngoba njengoba size safika namhlanje lapha ekhaya lephefumulo siphume inkala ngenkala amazwe ngamazwe silabo abantu uNkulunkulu akhulume ngabo ukuthi sifuneleni okhethweyo kuba abaningi lokhu lapha ekhaya lephefumulo ukhethiwe bakhonza abahle basezulwini. Mangithi ukhethiwe angiqondile ukuthi ukhethwe ngoba uze ekhaya lephefumulo kuphela. Ukhethiwe ngoba namhlanje usuzwile ukuthi kume noma ngabe sigqokile kube mhlophe siya phambi kwaNkulunkulu unyazi wezulu, kodwa sihamba nabantu ngemva kwethu abakhonondayo bakhala ngokuthi le ngane iyoyikuhla uNkulunkulu lezikhwama zethu sozenze njani. uNkulunkulu unyazi wezulu uyakuzwa lokukhuluma kwabo. Wayese uNkulunkulu esakhela umfula lo awethi igama wathi ikhaya lephefumulo ukuba sibahole sibalethe kubo ukuze ushemba afike bageze lo muzi bakhonza abahle basezulwini. Akuwona umuntu ozelwe intombi emisela indoda, umuzi wonyazi wezulu ngoba unyazi wezulu liwuNkulunkulu mayibonkosi. Nangengozi nakancane uma uNkulunkulu esasiphila insuku la emhlabeni zokuphila bonke abantu abawungena kulo muzi wenkosi yamaNazaretha unyazi wezulu ngeke baduke esandleni sonyazi ngoba bazofundiswa ukuthi ushembe uyena yedwa unyazi wezulu onamandla asezulwini ukuthula imithwalo kubazali bethu ababhubhe emandulo. Uyena yedwa onamandla okugeza abantu abahamba bonile emndenini nabantu abahamba benethixo bephethe ithixo. Unyazi kuphela onamandla wenza lokho. Bayofundiswa lokho soze sidlule kulo mhlaba. Uma-ke sidlula kulo mhlaba abayosala uma bengazange baphiwe isibindi sobambelela unyazini bobe bawudukisile lo muzi ngoba lo muzi wonyazi wezulu mayibonkosi. Munye uNkulunkulu emhlabeni sike sizwe ukuthi hayi amaNazaretha asekutheni cha umNazaretha umuntu ongumNazaretha emhlabeni ogqoke emhlophe othi ungumNazaretha olandela unyazi mayibonkosi. Abanye kuhle ngibeke iqiniso abanye bayigqokela ingubo nje bayilandelela abantu basemhlabeni. Munye uNkulunkulu akaze kube khona othixo nethixo uba munye nasendlini kaJakobe wayemunye uNkulunkulu owayeshintshanisa ngeziqu zamaprofethi kodwa kwangabi khona abaprofethi bazibambe babili babe bathathu wayeba munye. Ikhathala inyama uNkulunkulu ashintshe angene kwesinye isiqu nakuleli zwe likaMthaniya noma bangakhonjwa lapha nalapha lo majiya bakhonjwa lapha kuthiwa oShembe akaze abe khona uMushembe. uShembe uba munye lo uNkulunkulu njengamanje osiqu sakhe ukuduze eSwazini uphilisa imswenya yaseSwazini uphilisa imphefumulo yaseSwazini kodwa ngokomphefumulo wakhe nangokomoya wakhe ukhona phambi kwethu mayibonkosi. Nasemathempelini onke akhona ngaphansi komthunzi welanga awakho unyazi wezulu ukhona mayibonkosi. Manje sicela ukuqiniseka kubani ukuthi lo muzi awusoze washintsha. Siyazi ukuthi bakhona abantwana babantu abahlushwa isilwane ngaphakathi ezinhlizweni zabo abadini baqhuma ukuthi abafe azagcina umuntu esekhaya ngiyayishuba mina
ukhomba ngendlumane lomuzi ngiyawuthuka yena uthuma nje nomuntu mama nomuntu bakusela akathuke labo bantu uthunyazi mayibongozi amen mayibongozi amen lithunyazi la ngo-2017 lisuka laseyongena ekhaya lemphefumulo lithi lapha magoqile abangangazi abantu bavile apha thina abantu basemhlabeni siyavile apha asifuni ukumlalela uNkulunkulu mayikhuluma kodwa sikhetha lezo zinto ezinhle ezithandwa yithina lithunyazi lezulu ufakazi uyena uwilisi Mchunu nobani nosihle zikalala uwilisi Mchunu yena wayeuprinta ngaleso sikhathi ukuthi sesivulile namhlanje lo muzi ikhaya lemphefumulo uthi bonke abantu uma befisa imindeni yabo uzofuna imindeni yabo noma ngabe kuthiwa ife ngayiphi indlela noma ifele kuliphi izwe noma ngaphakathi noma ngaphandle kwezwe noma ngayiphi indlela noma izihlobo zabo uma sebeyifuna imindeni bayofika la ekhaya lemphefumulo bakhulekelwe bathandaze bese becelelwa benikeza imindeni yabo bese beze emakhaya bayoyenzela amasiko bayibonkosi kusho umnyazi wezulu hayi umuntu abantu ke ngokuvilapha bathi hayi uShembe wayezogeza amasosha vele kuyiqiniso thina abantu basemhlabeni sithanda into ebonwa ngamehlo kodwa le fihlakele asinaki asizwa futhi ingakho uShembe uthi ikhaya lemphefumulo sadideka nje ukuthi uthi ikhaya lemphefumulo soyibona ngani imphefumulo sabona ngani senithutheleka ntunu emndenini asikaze simemeze asikaze sihamba umhlaba ngelizwe labanye bethene babahlele awubahlele ukuthi abacula abaphuma umhlaba wonke yazi umuntu uvesana bevile ucaba nabantu abagcweleka ngala abaphuma inkalo ngenkalo ngabe siyithathaphi imali ohlelo yokuthi yehona ufika lemphefumulo ukuthi ungaphili mina ngiyathi akaphilile umuntu kwayindlela ayithembile njengoba kuthiwa sifuneleni abakhethwe ngoba abaningi abekhethwanga umndeni ukuyambotha nengqondo ekhathele nengqondo efishayo sengathi uNkulunkulu akasipha ubuhlakani zikhonze izinto zasezulwini bayafanisa nokuthi bakhomba cha angeke kufane nalo ekwaziyo lo ngoonyazi kwamiswa unyazi futhi lophethwa unyazi njengoba uzwa imndeni ithi unyazi olubonakala lisigeza akubonakala igeza akubonakala umuntu egeza abantu kodwa uShembe unyazi wezulu namthatha bakusendwa ubone bakusendwa hola abantu bakini akusho ukuthi kufanele khona uShembe kuhlezi ikhulunywa mihla namazolo zonke insuku ukuthi abantu abakhonzwa mina akekho umuntu ongonzile futhi angifuni ukuthi umuntu angikhonze ngoba ngumuntu mina wakamajiya omalume ngamemela nabo kumele labo bantu ukuthi uzobakhonzela uNkulunkulu nabo bagezwe bakhishwe esigodini sosizi ukuze njengoba siyakujulayo nje mase ngiyakujulayo ngihambe nabantu abaphilayo hayi abafuze lo muntu adekhululeka suka dikhuluma ucini okhokho bathi mntanami thina sibedile kwabo zokuthakatha senzakale kodwa laba bantu baqala kahle kuthoba izinyanga bayizangoma bayalapha kodwa ekugcineni bafasebenza imikhuba ingakho ethi uShembe bantu bami isangoma nenyanga singene ezulwini kushiwo lalo kushiwo ngoba ekugcineni ukuphetha kwabo baphetha bengasalaphi sebethi bayayivikela bathi bayivikela kanjani nangu bakusele nangu useyisangoma nangu nosimama useyisangoma nangu nocele nangu nobani nangu noba useyisangoma labo bantu bazogcina bebangabantu mase bebangabantu bazogcina sebethi esephuma umuntu eshiya lezikhwama lezophilisa eseya kumkhunkulu athi ngidlala usimamane la uthatha abantu bawo abese kufune ukuvika inkosi athi kanti unikeza umuntu wokubulala njengoba ikhuluma lensizwa ithi bathi akufune kwazi wena bakhuluma iphutha ababekhuluma ngalo abamtshela iqiniso umfana lezikhwama njengoba bethi azisalungile zaseyibulala uShembe ukuze ukuthi ke uma ke lezikhwama zaseyibulala labo bantu ababulawa izikhwama bagezobala umukhokhwama wayebulala abantu ngalezikhwama yena uzongena ezulwini
umsebenzi ushemba wenzile la ekhaya ephefumulo ukuthi abantu abamile kuphilayo nizothwala kanzima abantu ababo kungcono ukuthwala kanzima ushembe seyivezile wayibeka obala indawo bese kusala kithi ukuthi siyafika kunokuthi siphume siye emajiya afuna umajiya sihlolele asifuleke asenze yonke into lapha kanti umajiya usebenzile ingane zakhe ushembe uyiveza obala nangu isikhathini sokulala sibhaliwe boyiphatha kahle into lala kuzo uJehova ngathi ukwenzani uza kuwe ngephupho yini manje eseyicunula abantu ushembe mayesembu ithi inkosi ilanga thina boshembe ithini esiyazivusa imindeni yethu ize yini izontshela inkinga ezidala ukuthi bangadluli ethuneni kuyohlangana namazulu omndeni uthi inkosi ilanga kuba kuya ngami ngabe ngithi amalilo emndenini imndeni ingcwabele ezindlini ngoba kuze isikhathi lapho abantu bezogama amalilo oyihle emkhubeni bawabhile uthi ngesikhathi bawabhilile siyahlupheka-ke thina ngoba masivusa umuntu wakini sithi akazoveza ukuthi inkinga idalwa yini egceleni sifika imizimba yokhokho benu abangcwatshiwe sebebhilwa abakhulunkulu avuka umkhulu wakho ame phambi kobuso wakho angakhulumi ushembe usenzela umusa emva kokusakhela umuzi oyikhala emphefumulo ubavusile manje wabapha amandla bayikhulumele nabo kade bekhuluma amen bathi abantu kuyahlola yini yakuhlola hlenze njalo basho bathi kuyahlola kuyabhula ekhala emphefumulo mhlawumbe yibo baziyo thina sikwazi ukubhula ukuthi nokuhlola sikwazi kodwa silalela indaba ekhulunywa yimina nawe ofikile uthunywe yimndeni yakho bese siyabona makukhuluma laba bantu abakhuluma kule nsizwa nekade ikhuluma manje ababona ekuthongweni belele uthi ushembe ngoyiphatha kahle indlela lakuzo uJehova ngacunuza ngonephupho uyiphathe kahle indlela kubo insizwa bavuka okho kuba bamtshela iqiniso manje abantu abafuni ikhulu iqiniso abasafuna ikhulu iqiniso imali inkosi yasho yathi ngizobadedela kushilanga ngizobadedela bese yini bayikhuluma ngizobezwa yini ithi nyanga ngizobezwa yini masebekhuluma asibezwa yathi nyanga ezulu nobona baqhamukiza ngoma engakhulu exabanisa abantu inyanga engabuye ezingahloli exabanisa abantu wabona uNkulunkulu ukuthi imndeni ihlakazelile manje iyanuka umuntu ugcina ayewakha ngale egqume balekela indlela kwabo kodwa uthi ngale kwethula ushembe umndeni wakha ngandawonye uma umndeni uqabele uhlakazelile awungene ezulu kahle uyaxoshwa tuhambani emhlabeni yolungisa lentweni abangena abantu abanomsindo ngoba niyaziyofana nize nisigubhu nisibongo senu esisodwa isigubhu sesibongo sonke uma niqabele ninukana ushembe manimemeza ningezwani nikoshanda ngasondele ungasondele ngeke ezulu lonyasi ushembe usiyasiza usakhemikhali emphefumulo hayi bayithuka namhlanje kukhona ngisho iy'pimpi zabo lo eyimukela yonke yona asibathandaziseli abantwana babantu nkosi yami ngoba basebancane mangithi basebancane uma usaphile emhlabeni awukwazi ukulwa noNkulunkulu usaphile emhlabeni ngoba wazi isikhathi ozosikhala mhlawumbe uhamba impethu seyibonwa ngamehlo ngoba wathi uNkulunkulu ngiyababongela abantwana babantu abathi siyahoxisa sasingazi iqiniso ngeke uyazi into kaNkulunkulu nathi usifuna simphambi kwenu nje mhlawumbe nathi sasona uyabona-ke ngihlambuluko mina sonke thina balomuzi uNkulunkulu mhlazane evula lo muzi ethi imndeni yenu noyithola phakathi kwalo muzi maseliyifuna sahamba nosomane sawuguqa baba nkosi yamakhosi sijunywa abantu bathi uma nethi izulu becela ukuthi singene ngaphakathi leyandla ngoba izulu liyanetha sikususela ekutheni ngesikhathi siwakha sasithi thina sizohlanganela kuwo lo muzi kwenziwa u-23 u-14 u-25 bonke abantu bakwaMathi wakho bazongena sasinalo qosi wafika umlomo wakhe ethi ma wayijika le wathi ikhanda emphefumulo ngizobuthela kuwabantu amasosha abanenhlanhla ngoba abonakala ukuthi mayikhuluma ngizongeza kodwa ngizongeza nale mphefumulo eyafela entabeni phezulu kushushe kodwa wangavulela amasosha la wavulela okhokho bethu abahamba bengamabutho belisosha ibutho
abafe impilo zasemandulo. Laba bantu abafe impilo zasemandulo awumazi kana uNkulunkulu ephethe imkhonto ngoba ngizogcina izizwe zethu sikwazi uNkulunkulu nemkhonto. Bapha abanye. Angithi abanye bafa sebemgwaza nemkhonto uNkulunkulu, abanye bafele etabeni. Ngoba kwavuka leli iququ lemphefumulo yabantu emndeni yabo abafe emandulo umqalo wendlela engafiki emhlabeni ube kunyama. Bafe emandulo bafele impilo nangadesh uthi bafele ngqo. Balandwa nini labantu? Uzobalanda basekhaya abantu bangqongoza nemkhonto. Uzobalanda basekhaya abantu babedla ibiba begcatshwa ngeintelezi zeyilwane impisi namabhubesi. Bathi mabengena ekhaya nizukula. Ushembe wayesebona wasezulwini. Wayesesakhela nalo ikhaya lomphefumulo. Namhlanje lichaphazwa ngenhlamba. Ushembe kungani esakhela ikhaya lomphefumulo inkonzo ezinhle zasezulwini. Sesenzela ukuthi nakuwe umqondo wakho ukhule phela. Ushembe ufuna ukudiliza nemimoya esegazini lethu. Amen. Ayifake ekhaya lomphefumulo ayigeze ngoba mayihamba nathi izosihlanyisa. Sizokhula, sizoba izangoma sibe izinyanga. Eyixova umndeni, eyibulala imndeni, ezixova ezenza yonke imikhuba. Ushembe uzosenzela into elula. Ukuze siyithathe imndeni siyise emakhaya, isidilizo ngoNkulunkulu, iy'thixo zabo. Angithi uyezwa bayakhuluma abanye bathi imndeni seyagezwa. Le nsizwa kade ikhuluma ngesonto edlule, ithi ngakwenza konke ekhaya behamba imgidi iziyahamba iJudiya yonke kwafika imndeni yakubo ithi wena usuthanda kangaka uShembe kanti wathi ngobani Shembe wathi uthini uthi unokukhohlwa ukuthi usuwenza yonke imicimbi uthi wenza leyo mcimbi kodwa thina singenanga ngoba thina sasibulala sisakade siphethe ikwa sihamba sisekhanda emphefumulo uShembe nje bekhandele kamuzi ukhandele uthi ageze thina. Amen. Wena ufuna ubagezela nini? Bangene ngezana umathi yagezela bona. Umathi yawaziyo ugeza ngiko kwabantu. Manje ikhonto ezinhle zasezulwini sicela ukuthi uNkulunkulu asiphe uphuze emqondweni nokhula. Amen. Singathathi into kaNkulunkulu siyifanise nethixo kade senzela phambi kwethu. Singayihlanganisi naye kodwa siyafunga phambi kwenu ukuthi lo muzi masisaphila uyohlezi ukhonza unyazi lwezulu onyazi lwezulu mayibonke Nkosi. Amen. Konke okwenziwa lapha ekhaya kuyahamba kuya kuNkulunkulu njengoba seswazi uyabuya nje uthathwa zonke izidingo ekade nizenza lapha ekhaya ziya kuNkulunkulu. Ntambama lezimbuzi azika simamana azika babuselwa azika manje ziya kuNkulunkulu ngoba ziyothetha amacala emndeni yethu ziyepheni ngophakama mayibonke Nkosi. Amen. Uzoba kanjani abantu bakini neyikhwama uNkulunkulu phela ekuhlengise ezulwini. Amen. La isempuleni uShembe wakhele ukuthi ageze imphefumulo yabazali bethu ayigezele yena. Amen. Akusekho lokho ukuthi manje uzothatha umajiya ugezela abantu bakini. Umajiya ugezela abantu bakho uhamba nekhoma zabo nazezazabathakathi akayiboni izigcwele igazi lakhe. Awucabange lekhalisuthi loyikhuluma yanini Nazareth naleyo ikhuluma ngesonto edlule yanini Nazareth inzala seNazareth kodwa usaqhamuka abantu bathi mntana mthina safa sizinyanga siyarozangoma singabathakathi sicela usisekhaya emphefumulo. Ushembe ubonise ukufika isikhathi akubonanga umuntu. Amen. Kuphela engivumayo kulabo abahlushwa isilwane enhlizweni zabo. Ngiyavuma lelizwi ukuthi abantu sihlezi simemezela iminyaka ngeminyaka 2017 simemezela. Mangizongena umhlangano sabatshela abantu ukuthi cha asize ekhaya emphefumulo masengena imhlangano kaNkulunkulu mayibonke Nkosi. Amen. Awu bangavuma abantu. Amen. Abeza abantu uba wamanje yabo nje siyamujulayi manje. Asize ekhaya emphefumulo. Siye emhlanganweni kaNkulunkulu ngoba munye njengoba kuthiwa kuhlatshwa kwenziwa lutho ngaleyo mhlangano uJanuwari, uJulayi, uOkthoba. Inyanga ezinkulu zaNkulunkulu lezo munye kuphela ngakuthiwa bahlobo bathathu unyaka umunye. Inyanga yakhe le athetha ngamacala wena yedwa hlabani. Thina size ekhaya emphefumulo siyaNkulunkulu. Amen. Sesibaluleke ukuthi ke asikwazi kodwa ukuthi sivimbe umuntu ongakambathi ngumuntu ongazi konke uJulayi
uthunywa abantu bakube khale emphefumulo uyafika la ingakho sesishiye noma umhlambululi noma kusalo yedwa noma ikhalisuthi asana thina sahambe semhlanganweni uma abantu befikile bayinqaba bayatshela abantu ukuthi hayi umhlangano hambani ngepheli uNkulunkulu uyazivezula uyakwazi lo mayibonkosi uNkulunkulu wakhalela njengoba nilani lethwanga umuntu lethwe emndenini noNkulunkulu ngoba le mndenini ngeke izivukele ethuleni abantu bebhajikise ukukhuluma nawe engathandanga uNkulunkulu bayanxuswa abantu ukuthi bangabi namavili ocabanga ugcina usuyisebenzisa abanye abantu abalwa nalomo nomuzi kaNkulunkulu ugcina usuyifosho lawo khona uzekhathi intamo sazi usiyabopha umndeni wakho yothetha kanjani lo cala sonke sinengile imndeni yethu ukuthi ibone unyazi wezulu iyongena ezulwini lonyazi mayibonkosi siyacela-ke inkonzo ezinhle zasezulwini ukunazisa ukuthi ngomhla ka-1 sikhuluma esivesisijwayele ukukhuluma ngomhla ka-1 uJulayi uyobe usungena umhlangano kodwa njengoba sesiqala inyanga kaJuni hlezi kumemezela ukuthi abantu abakhulu asihambeni siyelinda amakhosi siyolanda ukhiye abanye-ke bayabathi asinawo amandla sikwazi ukuya wonke amasabatha kuyiqiniso-ke lo ngophela kuyaditshela futhi imali ayisekho bakwethu singakhohlisani abantu baphelelwe emsebenzi uNkulunkulu akithehleni bamanazarete unyazi onehleli banje uyakwazi lo uma ulitholile ngesabatheni lodwa ukhuphuke uye elini olanda ukhiye sihlezi sikusho inyakanyaka siyasabela masekhona umuntu ophendulayo ukukhuluma kunethanda sibona kuyena wakithi Nazareth ulwa noNkulunkulu uyaluzi phela nokukhuluma ngomqondo uyaluzulile lo muntu okhefuzayo akuyena olandela unyazi noma usetshenziswe ezinye izisebenzi ezihamba nazo ezingafuni unyazi kodwa sebehamba nawo abesethatha umuntu amphathise umuntu akakhuluma uyazi ukuthi uma uthumela umuntu inkani uthi ayiyobulala umuntu akuboshwe inkani ezulwini kuboshwa wena mthumi ngoba ushembe uyabona uNkulunkulu uyabona unyazi uyabona nangu umphenduli walento lo uthunyiwe lo ehambele wayesevuma thatha imali owuthi uNkulunkulu wambulala nakuwe Nazareth siyahloniphisa ukuthi uNazareth oyingcwele ungcwele yini masohlola abantu ukuthi abawuchapha umuzi kaNkulunkulu sizokubiza ukuthi uNazareth oyingcwele kodwa kuzokuphikisa wena kodwa unyazi uyabona ukuthi hayi lo okhulumayo ukuthi uyena okhulumayo umlomo umbhobho kasimamali noma kamajini ukuthi alwe nawe unyazi lwezulu likhuluma kubaba uMshumayeli mayithi baba bayawusola lo muzi sathi sizobathatha sabisi imithwalo yensizi imnikelo yethu sikupile lapha phezulu endlini kababa useyakhuluma ukuba uthele ngoba nathi masikholene sesijabule ngoba wehlisile ukhuluma yena ingwevu uthi uyachaza uyiba uthele baba bayawusola lo muzi bayogxeka ukuthi baba omubi akangene etsheni nasesihlahleni ungena kubo labantu emathembeni uthi khona umuntu obamba umuntu ngenkandla ayikali phezulu ngoba umuntu uqhuqha indeni yawo noNkulunkulu wakhe ucabanga uthi mawuthatha ubheka kusho inkosi unyazi lezo mawuthatha ubheka elokishini yayiyekho le ndawo enkulu kangaka ukuthi ngafiwa yona uthi ushebe ushebe wait lele kunina-ke nifikayo abakhonzi abahle basezulwini uyabona la sibuqe khona ngaphansi kwethu uma basethiwa yambili kophuma athamba abantu yilabo kulahla khona imiphefumulo yabantu bathile abangazayo kwakhulunywa abantu bakwamasha bafike cha bekho umuntu wamasha abantu abasuka iy'nkalo ngey'nkalo njengoba nami nifikile iy'nkalo ngey'nkalo befike bezofuna umsebenzi abanye bahlale awusele bahlale baphuma ulaba bazotshingwa la kwakulahla kwafika nje amatraki la esuka ney'dumbu sisebancane sidlali obhuti bethu badlala ibhola lapha number 1
Malibale ibhola ngene egodini ube kugodi wonke lo. Masiyona ibhola ufuna ukubamba ikhanda lomuntu. Ulakhe zonke idwedwe zasePoli lezi ey'lala imiphefumulo yabantu ey'lala maseyifike zokugqitshwa. Mama sekuthiwa kambeka ungayibona into ephuma la. Amathambo abantu, amabhodlela, yonke into, amathambo ey'lwane, yonke le ndawo lathi uThixo lenkosazana batshele baligqibele yona ngoba sowakhumuza omkhulu wasezulwini. Usho uThixo lenkosazana. Namhlanje sewathiwa unyazi. Kodwa namhlanje ubizwa ngegama lomuntu. Hayi abantwana benkosi asibathanda senkosi yami besenamandla. Uyazi ukuthi ushefu uyazi lezulu liyakwazi ukuphilisa umuntu. Liyakwazi ukuphilisa umuntu ezalwe enamathambo kuyinyonga nje. Uyakwazi ukuvula amehlo omuntu ezalwe ngaboni ngoba uNkulunkulu. Kodwa kwesinye isikhathi kufika umuntu okade efana nami okade ehamba nabantu. Hamba yabona usekupheka inyawo usevaleka amehlo. Athi uyaletha uNkulunkulu angasindi. Isizathu yini? Uthi uShembe izulu lomndeni nezulu laShembe. Izulu laShembe liyathetheleka ngoba uNkulunkulu. Ubabona ngoJanuwari uyozwa amadoda ebongoloza insuku ey'ntathu ememeza ethi kungani uJehova ngomusa wakuhlezi phakathi. uShembe umusa wakuhlezi phakathi uyathetheleka. Kodwa uthi uShembe inyanga yezulu ikhuluma namadoda endulo. Ithi kodwa izulu lomndeni athetheleka. Ithi inyanga yezulu nizalani la nizonikela etafuleni. Nifika oyihlo mkhuleke kade abafike eqala nathi bathi inkosi yomntwana ozayo wethu. Ithina nkosi esimbophile ungamnika kanandlele ungamphilisi. Uthi nithangenze njani? Kusho inyanga yezulu nithangenze njani? Ngoba oyihlo mkhuleke bafika eqala la etafuleni. Anizwa nini masithi hambani niyolungisa imindeni yenu niyifake emakhaya. Khona nje simanicela into sikhulume nabo bavume simnike. Ushembonotho kodwa ubuza kubo. Uma abazali bakho beshayile noma sihlabele ilokhu nifane bancane ngoba ukugcina umthetho lokubuza ngenyoko. Uma abazali bakho bakusola kusiqalekiso lo. Uma kushawa abazali bakho ngokuthuka uNkulunkulu. Ngiyoba ngithi ngiyabongela abantwana abaphendula umqondo wabo besahamba ngenyawo. Uma bekushaya uzube icripple. Uyosinda inkosi yaShembe. Ngoba uShembe ubuza kubo. Bathi inkosi nomntwana ushawe ethina usicabanise nawe uzibesela sinezono. Lensizwa kade ikhuluma la ngesonto edlule ithi bathi okhokho bakho mongaza uthi ubone okhokho bakho bethwele ikhwama engathi ifaka ujantshi phakathi. Benikhona manazalelo. Amen. Ekhuluma la lensizwa njengoba bayisibona. Yakasona. Ithi ngiyaxolisa ngoba usola lo musi. Mhlawumbe mina nawe ngizolayo uzobe ungasenalo iphiko lokukhuluma. Yokhuluma nobani uzohlambuluka. Ihlambuluko isizawasole sicabanga ukuthi uNkulunkulu uyithethele ngomusa wakuhlezi phakathi. Amen. Lensizwa kade ikhuluma sizwa ukuthi thina asinalutho vele usungagxeki thina. Thina siyitholwa ne-ABC. Usukulwa noNkulunkulu. uNkulunkulu oyakuye ucela ithethelele. Uyokuthethelela uNkulunkulu ngoba umthethelele. Amen. Thina sabantu siyavuma namhlanje kusasa siyaphila. Ithi inkosi yamaNazaretha uma abantu bakini bebakusola kuziqalekiso lo. Abantu bakini mase usebeshayile uyosindiswa ubani uShembe uzobuza kubo. Lensizwa kaJobe ithi bathi uma wemntana ungayanga uzosithethela amacala ekhaya liphefumulo. Ukhuluma umuntu obeyenza imicimbi yakhe njengoba nakade yenza nawade yenza. Ungayanga mntana ngoba thina singenanga emndenini sasiphethe izinto ezisindayo. Uyabona lezalwazi ayigcwele ngikhuluma ngathi ikhulume yephindaphinda. Amen. Uthi lezalwazi kwakuyizangoma kodwa zahamba sezenze umkhuba seyingcolile nathi sasizinyanga zokubona imithwalo. Uthi ke uma ungaweyanga ngale phefumulo sithethela amacala mntana wenze yonke into ozofunuleka ngayo. Uthi asinankinga ngoba nawe usunamacala. Usoza lasikho. Usoza lasikho. Hayi bakuthi sengathi uNkulunkulu angasipho ukukhula ngomqondo. Amen. Asisho ukuthi siyayivela kodwa sizwela wena. Ngoba thina siyinotho thina. Manje yabathi klikiti mayisona emndenini umndeni usumdedela aphaqhaze isitha. Kodwa uma esalande ilizwi kaShembe uyohlezi emphephisa uShembe mayonkosi. Amen. Ngoba nawe uyophephisa mawusala ilizwi kaShembe. Amen.
ngisho bangakhanda ngibikulo beze nezulu ngeke likushaye uma imindeni yakho ungayidayisi uNkulunkulu ixabanise noNkulunkulu bodwa noma beshaya ngeke zithinte izulu imindeni yakho yobile uNkulunkulu athi ngalethi bayibulala usheba phakathi isandla sakhe ingane namanje ayicindizele uphephe ngozini mayibonkosi kodwa umndeni uma ungeze kahle kuwo iyokunikela uNkulunkulu athi uyaphephisa imindeni ithi bamdedele ithine sesemnikelile sithi siyanxusa kubantwana babantu ukuthi lo kade kukhulunywa ngumshumayeli athi kezwakala hayi abantwana benkosi singabheki asibheke uNkulunkulu uyazizwe mayilonkosi siyabonga socela ukunikeza umbangeli kababa abekelwelinye abese esiphethele inkonzo bese sibuyisele umsebenzi kaNkulunkulu umbangeli abekelwelinye Inkosi kusisizwayo amen